zajebancije ovo zastoje, čemu to, što se dešava? Ne bih ti znali tačno navigacija iz Latvije gore za neki 12 km, šta u udes neki onda gore kod Leipziga iz Latvije isto da su zatvorene trake, tako, ako ćeš u tom gore smjeru. Ma u tom mamu mu jebe, pa šta je reći? Aj jebi ga, zimska idila. Jel ima mjesta tu kod vas? Pa ovaj kolega moj je negdje našao, ja se još vozikam, tražim. To je ova pumpa što ima, 2,5 km. Nema na te pumpe, to džaba, to zaboravi. Mislio sam idem tu kod Berlina negdje, mislio sam stići to večeras, ali izgleda da neće biti ništa. Evo moj drug, moj kolega jutro sa 8 sati iz Minjena ide, mislim da je sad možda negdje u Leipzigu ovako u Rimu, neći se stignu. Kao, pičku materno, ovo je baš haos. Nego ništa ti ne preostaje, nego ti ovdje da si ideš pa da pokušaš gdje naći stvari. Šta je ovo, to industrijska zona, to malo s jedne strane mene dođe? A to je to ovaj Kaufland, veliki gdje se tovari centralni lager, ima još neki firmi kao svijet. Jebili, ja bi imam s cisternom, ja bi to tu mogao negdje da se ubodjem u pičku. To bi ti bilo najbolje, jer nema gore dalje ništa. Vrijedi vodi. A posle Leipziga je li čisto, šta kaže? A nemam tu informaciju. Ali ne može do Leipziga imaš, znači 50 km, pa to neće slijediti za 5-6 sati. Što li ti mjesto? Nisam, ja vraćam se opet prema ovom Kauflandu. Ovo je vidio, ovdje možeš na putu s desne strane. Možeš se parkiraš. Jer si s desne strane bio za PKV parking. Pazite nego prema što uđeš na pre Kauflanda ulica ima ispred. Ne može tamo ispred Kauflanda, ona me oterao malo pre. A ima ulica ovdje, ima 3-4 se parkirali i ja sam se parkirao isto tu. Aj jebi ga. Ja sam bio produžio pravo na ovom vrćanskom relcu, sam se vratio. Ali evo neki mi vraćao se u Rikve. Pičku materiju ću spraviti. A gdje? Pa tu se vyključili, gledaju svi skidali.